Mbahaye ikaze muri kino kiganiro. Uyu munsi umuyobozi wa MRDP Twirwaneho Fredy Kanyiki yasohoye inyandiko yuzuyemo ibyishimo ndetse n'amarangamutima. Ni nyuma yaho hari haratangajwe yuko mu minsi 15 Minembwe ikwiriye gufatwa. Umunyamurenge agasa n'uwibagiranye, ariko kandi inkuru nziza nuko Minembwe igituwe kandi n'abayikomokamo bazayigumamo. Fredy Kanyiki yanditse agira ati: umutima wazamuye ibyishimo kuko Minembwe yabohowe. Ni igihe cy'indirimbo ntagatifu. Ijuru rya Minembwe rirafunguka nk'igitabo, inyenyeri rikaryandikamo amasezerano y'iteka. Ijoro rirayoyoka nk'ivu ry'umwijima, maze umuseke nk'inyoni ivukira mu ivu ukazuka ucanye. Amarira asubira inyuma nk'imigezi yumye, ibisasu biraceceka bigatwarwa n'ituze ry'ibibaya. Icyizere cyongera kandi kurema mu mitima, n'amaso asubirana urumuri rw'ibyishimo byongeye kuboneka. Iyo ntambara ndetse n'imbeho byatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2017. Amaherezo bihuhwa n'umuyaga w'impeshyi, inzozi za makanika zirazamuka nk'umusozi wanze kwibagirana. Amasasu asigaye ari urusaku rw'umuzimu yatakaye mu Minembwe, asimburwa n'indirimbo z'intsinzi z'ubucunguzi bw'ubwoko bwari bwarakomerekejwe. Imbaraga z'ikibi zisubira mu manga, maze abanzi bazimira nk'igicucu ku zuba. Abacancuro n'abazalendo basigara ari inzozi zasenyutse, zashinguwe mu mukungugu. Uwiteka yumvise amarira y'abatariho urubanza, yasize umwanzi mu kimwaro, maze aha imisozi yahiriwe umwuka w'indirimbo zera. Ngiki gihe cy'indirimbo zotsa imisozi, aho buri buye, buri giti bihinduka ibikoresho by'intsinzi y'iteka. Inzozi z'abanzi zo kwirukana ubwoko batifuza zayoyotse nk'ikime cyo mu gitondo, zitsinzwe ubudacogora bw'abasore baragera ku misozi, bibwira ko bazabona urubyaro rwagenewe kwibagirana, ariko batazi ko amajyaruguru n'amajyepfo basangiye amaraso amwe, basangiye amateka amwe, yewe n'urugamba rwo guharanira ubutabera, kandi ko nta gikomere cyashobora gutandukanya amaherezo yabo. Aya ni amagambo yanditswe na Fredy Kanyiki, umuyobozi wa MRDP. Ni nyuma yaho hari hasohotse itangazo rivuga ko mu minsi 15 Minembwe izoba yafashwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni muri ico gihe harashwe amabombe n'ibitero byo hasi, mu buryo ku munsi haraswaga amabombe 148, maze basenya amazu, abandi bahasiga ubuzima, abandi barakomereka, bashaka yuko izina Umunyamurenge ryibagirana. Ariko kandi bibagiza yuko hari ubwoko buhetse isezerano, maze muri iyi minsi, muri ya minsi 15 bari baratanze, bifuza ibyabaga ku Banyamurenge maze bibahindukaho. Ibi byanyibukije ko byagenze ku ngabo za Farawo. Ubwoko bw'Imana bwari buhetse isezerano, ari bo Banyesiraheli, bituriye mu mazi, maze inzira iraboneka, maze abakwa Farawo bagerageza uburyo bwose bashaka kubagarura, maze Imana irabareka. Bamaze gushika mu mazi hagati y'amazi, arasubirana bose, ntawamenya amaherezo yabo. Ibi nibyo byabaye ku banzi b'Umurenge. Ubwo bavaga bahura n'urugusenya, ubwo bakubitwaga n'inkuba batazi iyo ziva,
maze bashwiragira imisozi. Kuri ubu buri umwe wese ahamagara mugenzi we ngo arebe nimba akiriho mu bisambu. Nimuhumure, Murenge hazubakwa kandi Murenge hazoturwa kuko duhetse isezerano.